والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد أفضل خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Amatena meduvuga Allah tabarak wa taala oyo mwene kutukolera nteekateeka nate kubanga obulamu bweffe yabufuula kya bbeeyi bwe yatuwa ekyengere eky'obusiraamu nga wabona bwe kyayida mu athar ed'endawulo okuva ku basalafu abatukulembera nga bakoba nti inna kunna qaumun adhilla, twali kibinja, twali abantu nga tuli banoomoofu. Fa'azzana Allahu bil Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kyava tusitula amadala yatuwa ekitiibwa n'obusiraamu. Falihadha kikakata buli ku musiraamu yenna okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba ndi yakuwa obusiraamu niwaani, okuba nga togwa ku njira, okuba nga toli muntu agwa nti mwengeni guno gukuliku, toli mu bantu abali abasinza ebibumbe, abasinza ebintu ebyendawulo, bal wategera Allah subhanahu wa ta'ala wa maula mu mbeera efaanana neyo. Ibadullah, nsabenga n'emirembe bire ku nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e Madina gyagalamire awaani basahaba abamuyamba ku mukutuusa message eno eyali enzito, eyali enene, ey'edda okuba nga etutola mina dhulumaat, okuba nga tuva eri ekizikiriza oba ebizikiriza twali mu kugaitako Allah tabaraka wa taala. Allah yatwiza okuba nga tusobola okumawula n'okuba n'amagezi amatereevu obulungi okusobola okuba nga tumusinza mu nsinza gy'asinga okuba nga yenda. Ibadullah, fi lahdha mu budakiika obutontono biidhinillah, fi lahdhatin almaduda, mu budakiika obutontono biidhinillah tujja kwogera ku nsonga ntono ino insha Allahu taala. Nsonga kyeyo tujja kulinga kyeta sharutu qabuli al-a'mal. Kalombolombo kyo bulombolombo ki shurutu qabuli al-a'mal, obulombolombo Allah kwasinzira okuba nga ikkiriza emirimu gy'abanadamu, kubanga nze nimwe tukiri nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutuma wano ng'omulamu omukulu kubanga twemerezaawo diini ye. Omulamu omwene kubanga tukola, kubanga enensi kwe tuli daarul amali, numba yakubanga tukoleramu emirimu, wal akhira ate enkomerero numba yakubanga tufuniramu mpeera kwebyo bye twakola. Kati tujalinga ya bulombolombo ki Allah subhanahu wa ta'ala kwasinze okubanga imma ikkiriza emirimu gye twakola, oba Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gino agigoba biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kyebeta ibada, kyebeta emirimu, kirina ebintu ebyendawulo ebikyetolerako, nga ku byo n'omuli obulombolombo nkani obukwakulizo oba ebintu byoteekwa okuba nabyo nga obona omuzimbi. Omuntu ng'anaazimba ekizimbe ayina ebintu byateekwa okusooka okusooza, ayina okuba n'eitaka wajja okuzimba, ayina okuba ne materials ed'endawulo. Ife olwairo ng'onaakola omulimu tolina kugugwaku bugwe, oteekwa okubaako n'ebintu by'okulembeza. Me Allah ikkiriza omulimu guno gw'olijja okola biidhinillah. Awalan, akakwakuliza akasooka al ikhlas. Omuntu buli lwaba alikola omulimu gwonna gwonna mu busiraamu, buli ibada yonna gyoyemerezaawo ng'olonyamu Allah subhanahu wa ta'ala kubanga agisimira agikkiriza, ky'oteekwa okulembeza al ikhlas, kubanga okola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Eno ensonga eyisa emirimu gy'abanadamu bangi ino wallahi, olw'okuba nti emirimu gye tukola tugikola nga tugiteiremu ebintu y'okuba nti tunoonya abantu kubanga batubona mugyo. Kyona omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimu ku byetusinze okuba nga atutiisa, yatukoba nti akhwaf ma akhafu alaikum, bimu ku byembasiisa byenkasize kuba nga mbatiisa ng'akali kuba nga amaze okuba nga nja n'omulimu nabani ensonga eyitibwa ashirikul asghar, shiriki ono omutono naaliwako arriya, abantu okuba nga tukola emirimu naye nga tuli kugikola ku lwa bitonde. Ole yajja okulambula omuliro, eyo ibada nzito, naye talambula otulaku ng'alirambula gweidi, talambula otulaku ng'alirambula omuntu gwakakasa nti ono bwe mba timulambulire bw'anaavaayo nja kuswala. Naye ng'okulambula abalolya ibada, okujja okuzikira ku baganda baffe ibada. Naye lwaki tugiise? Olwayo tuzika gwe tuyidi, tuzika muntu woni mwana wasenga kinaaboneka kitanga tijiri songo ako kabenje kanene ino mu kukola emirimu. Kyobona Allah subhanahu wa ta'ala akamu suratul Furqan akoba nti abanadamu balijja kwida gyali, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Abantu bajja kwida mu maiso gange, bajja kwida wa Allah tabaraka wa ta'ala n'emirimu nga mingi, bakola hijja, basaddaka, basala, balisaba muliko, bayambaza abantu ab'endawulo. Ne Allah akuba nti faja'alnahu
ejo emirimu gyayo tuyokubanga tugifuula haba manthura tujagifulanga obwo nenfuufu efuumuka bwebanga limaza kubanga abantu tibakola kulwa Allah tabaraka wa taala abantu tibakola Allah kubanga banonyamu kubasiima abantu tusala lwa bitonde ekitonde bwe kibaawo omwidu yalongoose sala bwe kivaawo omwidu yasala ebitwale ekyokubonerako oyagana hafidhu ali mu kusaaza abantu abali kusaaza yewombeka mu sala yawanvuya naye bw'omwagana mu swala ng'ali yenka akakaisa ezira aliko mbona wallahi tamala dakika namba mu swala lwaki obanga omulimo gulakoze abantu bawulire eddoboozi abantu bawulire engeri gyasaazaamu naye bw'abeera enkola okubanga eddi nga wazaali mubona ibaada yajona kati abitibwa tutereeza omulimu ogwo tukole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatukola nti qul inna salati bawende okusaala kwange wa nusuki n'okusala kwensala wa mahiyaya n'obulamu bwange wa mamaati n'okufa kwange byonna byonna byemeera ku lwani lillahi rabbil alamin byemeera ku lwa Allah omulezi w'ebitonde tobikola ku lwa kitonde kyona kyona bali ku lwa Allah tabaraka wa taala. Ensonga eyokubiri almutabaa omuntu okuba nga agoberera omulimu gw'oli kukola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yatuweereza omusomesa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lwaki amutuweereza? Tusobole okuba nga atusomesa tulina kumusinza tutya. Kati almutabaatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajibatun kyabweiteeka buli mu mbeera yona eyokuba nga tusinza nayo Allah. Bw'osaala n'osaala eswala nga bw'ataagisaala swala ebanfu kyobona nti yatwala ebiseera ibaada dwada yadikomekaku ekigambo ekyo sallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwemumbwene nga nsaala kiba kitegeeza ki tali kwenda osaale nga bw'oyenda bal saala nga bwe yasaala alaihi salatu wassalam. Bw'osaala nga bw'oyenda ibaada efiire. Bwe yatuuka ku hijja yakuba nti litaakhudhu anni manasikakum bana emikolo gya hijja mugitole kunze emikolo gya hijja mugitole kunze. Lwaki akikola ekyo? Kubanga ali kwenda tugikole nga bwe yagikola. Kyobona Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti awulira nti omukwano alina munene eno ni Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakoba owekitiibwa Allah bakola nti qul in kuntum tuhibbuna Allah bakola nti mbanga mwenda ino Allah nga bwe tukyeyogeraku nti twenda ino Allah era n'okumusinza tukwenda ino. Magezi ki Allah ge yatuwa yatukoba nti fattabi'uni mumugoberere omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabasindikira. Kitegeeza ndi kyali kubalagira n'ensonga enkulu kyali kubakoba nekyo Allah kyayenda bw'okola kyataakukoba kitegeeza otandisewo ddiini iyo. Nabwe ekyo efaananga programu zine tubaamu edanadis gavumenti bweda n'esindika emiti oyo gwe batuweereiza okuba nga atulagira butebuteeka osimba emiti bwakoba nti ekiina kya fuuti 5 eyo n'osima efuuti 2 kitegeeza omuti kigulijja kuvaayo nga gwali gusuubirwa. Lwaki? Wava ku biragiro by'omusomesa wava ku biragiro byoyo gwe baakuweereza ategeera ekyo omuntu kyali onaasindika projekiti eno kyabenda mumukole. Kale Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuweereza tube nga tutambulira ku mbeera alla yu'bada Allah tudeme kuba nga Allah asinzibwa mu mbeera yona yona illa bima shara'a okutula ku nga Nabbi bwe yakola atya bwe yalagira alaihi salatu wassalam. Kyobona yatukoba owekitiibwa Allah mu surati al-Hashiri yakoba nti wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu omubaka kyaba balagire kyona kyona mukitwale nga bwakikobye wama nahakum anhu fantahu kyaba balobeire mutakikola. Amakulu eyo aya etulaga obweteeka bw'okuba nga tugoberera tulondoola butyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasinzaamu Allah we butyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yayemerezaawo era butyo Allah bw'ayenda okuba nga tumusinza era tuteekwa okuba nga tugoberera ye alaihi salatu wassalamu. Saba ebitiibwa obulombolombo obuli obwo tubutwale nga kikulu ikhlas wal mutabaa kubanga tukola ku lwa Allah. Ekyokubiri nakugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Toyikirizibwa kusaala woyira okusiiba woyira okusaddaaka woyira okusabira omufu okutula nga oli musabiranga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa. Otalingirira bamaseeka bameka abakola ensonga eno baseeka bangi bakola bati tulingira Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.